Mae yna ganlyniad gyda ni yn y canol, y gwobr Robert Owens, brydfa Friars i'r Ebolion, yr Ebolesi neu'r adfeirch blwydd o'd y Pencampwriaeth. A Friars, mae still the one. Robert Owens yw brydfa Friars. Tad Sian Morris sy'n perchen yr Ebolesi. Pwy well o result gallet ti gael ar y diwrnod? O, gwych. Ie, wir, enillydd. Yr ebol neu eboles gore ar y maes y flwyddyn hyn. Friars, you're still the one. Enillydd yr Ebolesi blwydd i Sian a David Morris, a wrth gwrs, fel o'n i'n gweud, yn ennill yr clws Robert Owens Friars. A dyma Sian ar gwallt blond. Deinti ddoddi, wrth gwrs. Dyr e weld y dannedd na Sian. Mae'n dwlu ar yr eboles hyn, so fi mor bles iddi. A mae'n hyfryd pan ti'n gweld straeon fel yn datblygu a cysylltiadau. Od, yn diwed. Mae bydd dad lan na'n gwenu o glist i glist wedyn ni. A ti'n gallu gweld pam bod wedi ennill Pencampwriaeth? O dan y beirniad hyn, odi, mae hon yn mynd i fod yn gaseg dda, mae tipyn bach o drwch yna. Mae'n berffaith mewn ffordd. And that's Ryan Wilson with Yearling passing Yearling. As you come up out of many congratulations to you all. Wel, na ni, mae'r carne'n cwdi'n uchel a Friars you're still the one yn mynd â gwobr Robert Owens, brydfa Friars. Llon gyfarchadau mowr iawn iddyn nhw gyd fel tîm. Odi, mae still the one yw i. Yr ail siawns mae wedi cael i ennill gwobr sydd yn bwysig wedyn ni, ond gewn ni weld a bydd hi yr un ar diwedd y berniadu y diwrnod a falle fod yn bencampwr ceffylau ifanc ar y maes. Gewn ni weld. Wedi henwi ar un o ganeuon enwog Shania Twain. Shania Twain, oedd hi yn Glastonbury, yn Yndw dod fi. i weles iddi. Do a fi. Be o Ar y ti'n teledu. Na, diw lotri en i fi fyna nawr. Byddwn ni'n cysgu mewn tent y corner rwle am bod i 8 o gloch wedyn ni. BSD? Na, ar y teledu. Ty bach yn hwyr i ti. You're still the one yn neud I ffordd draw at Hannah. Well, Simon, I was speaking to you 5 minutes ago, and it's been a very successful morning continued for you. Now, I saw Sian and David, the breeders of this pony, join you in the ring. What does it mean to them to win here at the Royal Welsh? Oh, it means everything. You can't go any higher, can you? So, yeah, they're over the moon to win the trophy. In her father's name was amazing, yeah. Yeah, you couldn't get a better result, could you? And of course, last year was won by her nephews at the Menai and Friarley stud, so it's really staying in the family, but so emotional. So what's next for this filly now? I think she'll be nothing now till maybe next year. Maybe a 3-year-old, we'll see. Let her have a rest, let them decide, let you have a rest as well. I do believe you may have another championship coming up then. Yeah. Not too much of a rest then. A little bit more running to do, and good luck in the Youngstock Championship. Diolch yn fawr. Diolch. Wared teg Hannah yn nabod lot yn dwi sy'n cystadlu. Mae, wrth gwrs. Ydy yn y byd. Mae yn dwi.